Быйыл таттылы хугарты қағайстыватын сыла белдерілі біте от компаниятын етінен бүкінлерге улуска 12 республикатағы күйле етілінна. Түрт оттағынғы чөркөк дарқалақ қодуғата талылынна. Ольга Тарабукина чуттар өлелерін кетеді. Бу терьер комитет хиддери хериян корамаран бу именно бу көбүрүскө нейле кире табыгаста бит хире көнө бит отун үтөн акуаны хуабиттен бу манны гитылла жар. Кыттаачылар барыта 10 улустан оккурдук оңостон теринен келлелер. Элинен оксуга 10 үз эркеги кытынна. Каз бирдилергер балтыралы гасыри бердилер. Сарсырда 7 частан оксон сагалатылар, онна кейе 5 часка түмүктәтилер. Манна 1 га төрдөн 2 сота сери оксон мен хаңластан Вячеслав Окораков эрелляктык бастан Кытай тракторын кахайыннан аттанна. Ая сылына көтүппекке оксуга хидетлер отоксутугар. Деваны главное вот коту баарар. А если ты был надо, он я уже организованный катаран эрдеттен отоксон билемнен. Якын надо сикет якалам анна я едеян. Скелен сürөккө астрал сумокун да. Жакталларга 12 кыттаачыттан 6 сотайттан таксан оксон мен хаңаластан Анна Скрябина кыйыр өгөйүн билен меңелерге 2 тракторы агалла. Быйылгы күлей кыйы 7 сылгар ананар. Онон жакталлар истергер 2 саастаах Марина Андреева аксыз төгүлүн күлейге кыттасылжара эдердерге үтүү колу бурунан болла. Калгамы Марина маханы поддержкалар. Кален букурактайга оголорго чаттарга одили илинен оксу Тугалак дороя тугалак хайынга кемга демете она гитасылар яллах теләҗә. Онтан Кытай тракторынан оксуга барта 11 кыттаачыттан тааттан Николай Афанасьев оксор кемигер төһөдө алжаннар сып-сап оңостоксон буда сырыга тәңнягын булбакка кыйла хүрдүк атынылан үгүс жөну сөктөрдү. Мен ажана раттым иде. Ончы мете тудым бала. Балым ишпринге тияган. Нехиле тахарам бар булан. Очона хапчаскын ин бартын эрдеттен качана келага. Жадан, вачаны викин жадан. Онтон уонага хыгар жері саастақ олаттарға 5 ол кыттыбытыттан Горнайттан Аял Александров бастата. Букурдук үтөгөске кублуйбут 12 төгөлүн ытыллар күлей 2-15 үрдүк тахамга болан аста. Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Татта.